Вот здесь моя книга «Две плеяды, две звезды одной плеяды». Здесь есть поэма «Диалог Ирчи Казака с великим Шекспиром». Вот здесь они, два великих человека, хотя в разные времена жили, они философствуют, там, разговаривают, там, обмениваются там, жизнью, каждый о своей родине говорят. Шекспир спрашивает Ирчи Казака, звезда звездой, они говорят. Ну, почему же у вас в Дагестане, особенно здесь в частности, раз он Ирчи Казака спрашивает, Кумыкской равнине, в частности, почему, говорит, ну столько так испокон веков противоречий, какие-то нерешенные вопросы, почему, говорит, родники ваши все время мутнеют? Тогда Ирчи Казак говорит, эту ситуацию лучше меня объяснит Солтанмут. Давай я приглашу призрак, рух Солтанмута. И вот появляется рух Солтанмута. Вот это. Солтанмуттың руху. Пайғамбарны башлығына тоқтаған şairlersiz. Allah sizge yokta. Men ne sizin bir başkada görmeymen. Bir anadan tuğan eki egizden, kısqa yolda kısmaçı köp kısmatını, kısasların götergensiz segizden. Yüreğimden ötkergenim aytayım. Şimal boylap arasey var. Başına kolu yetse ağılaygan atasın. Adam olup ağaçlıktan çıkkallı, at erleme özgelerden üyrenip, özgeleni yeley gelgen orusbey, kamışlıkta baka yutkan yılanay, kolay yanın yutup bitken Kavkazını. Neçe bin yıl holasına kan singen, kumuk toprak, bora ayırmaz süyektey, bugün onun tamağına tıkılgan. Ol üyrengen eşki verip koyalıp, aç göz adam bilmey toyup uyalıp, ondan rahmı gözlemesin kazağım. Özler için yerde cennet yasaygan, majlislerde mıyık burup masaygan, halk degenine sıntıklaygan, aksaygan, barman degen erlerine kumuknu ne kıyamet kopkan bugün aytırız. Eki taşğa karşı gelgen urluknu, tamırına toprak tartma bolmasan, günah senne. Onu tilsiz tabiat senden geçmez. Senden geçmez dağda, yapışıda can mergelir el üçün. Cevaplanıp sizin yıldız şavlağa, şu sözlerim yiberemin savlağa. Sağ bolunuz, şükür olsun Allah'a, yıldızıma şavlağı var. Başkasına tam çolpandan nür algan, igitleni bitiminden yaralgan, yaş tuğan ney? Eşitken ben kumukta. Yüreğine Aygaz'ın namusu, Gamlet'teki ruh kaynaydı kanına. İnşallah milletini menligin uyatağan cahlık olsun canına.